twatekerezaga ko atazigera ashoboka kuba yasohoka muri kano kanya. Ngira ngo mwamaze kubibona itangazo rya mbere ryabanje gusorwa n'uruhande rwa M23. AFC M23 yabanje gusora itangazo, abenshi baravuga ngo ese leta ya Kongo nayo iri buze gutera ikirenge mu byo M23 ikoze nayo isohora itangazo. Ibi nibyo bari basabwe. Aya matangazo rero atunguranye gute? Ni mu gihe byari byaramaze kugaragara ko ibiganiro byari bimaze hafi by'umweru bitatu Qatar iri kugerageza kunga M23 ndetse na Repubulika ya Kongo cyangwa se ubuyobozi bwa Kinshasa bikomeje kwanga mbega byananiranye, ndetse nabyo byatumye M23 yongera gufata intwaro ikahita itangiza intambara kugira ngo bigarurire Walikale. Ndetse kare twakoze ikiganiro tukubwira ko intambara imeze nabi cyane. M23 iri kugenda isatira, ubona ko bamaze kugenda bafata bimwe mu bice biri hafi n'ubundi ya Walikale centre. Twese twabonaga ko urugamba rudateze guhagarara, ahubwo none ibintu byamaze gufata indi sura cyane ko Kongo n'ubu ngubu gahunda yo mwayibonye ko bari batumye amadrone menshi n'ibindi bikoresho n'ubundi bihambaye by'urugamba. M23 nayo ikomeje urugamba rumeze nabi cyane, bagenda basatira Walikale. Tubona ko intambara ahubwo igiye gutangira bushya. Gusa bitunguranye muri uyu mugoroba n'ubundi ku itariki 23 twari ku munsi w'ejo, M23 niyo ya mbere yabanje gusohora itangazo. Itangazo n'ubundi ryasohowe n'umuvugizi wa AFC M23 ariwe uyu Kanyuka, Lawrence Kanyuka. Mu itangazo ryabanje gushyirwa na M23 niyo ya mbere yabanje gusohora itangazo. Yasohoye itangazo rivuga ngo mu mwuka w'ubwumvikane busesuye n'intego ihuriweho kandi yemeranijweho yo guharanira amahoro binyuze mu nzira z'ibiganiro, abahagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bagiriye ibiganiro by'amahoro byabereye muri leta ya Qatar. Itangazo rikomeza rivuga ngo nyuma y'ibyo biganiro byaduhuje n'abahagarariye mbega ubuyobozi bwa Kinshasa cyangwa se leta ya Kongo, iyi ni AFC M23 ivugaga mu itangazo ngo nyuma y'ibiganiro byabaye mu mucyo no mu buryo bwubaka, impande zombi zumvikanye gukorana hagamijwe kugera ku masezerano y'agahenge azatuma ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarika rirambye ry'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi rigerwaho. Itangazo rikomeza rivuga ko impande zombi zumvikanye guhita zihagarika imirwano ako kanya no kwamagana burundu amagambo y'urwango, nanone ibikorwa by'iterabwoba, ndetse bakanamagana hagati yabo guterana ubwoba. Hari ubutumwa bujya busohoka ukabona Kongo iri gutera ubwoba bariya nabo bari kubatera ubwoba, mbega ati nabiriya byo gukangana ati twagira gutya nabyo bigahagarara, amagambo y'urwango agahagarika, ibikorwa by'iterabwoba bigahagarikwa. Ibyo nibyo bemeje mu masezerano. Iri tangazo ryasuye